akarariteho abantu bananuka imitima ngo ubundi akaruruka abantu nicyo turate hamani ikireki studios nyino mwami asimwe Steven argo Pan African Movement akari umujwekero wa president wo za district z'ebyaro na n'indembo kandi hatumwina natajwira ikitenge shoto naza no mbafumu kugira ngo ni Pan Africanist asimwe tumwinaha nyino mwami Paul Katwire ubwo nowe arakutebya kanseme mu ya NRM umurembo rwambarara niwe government niwe pati nawamurano rango na government nawamurano rango na size ya government ngara bwo government yani rero kakapole ne government to gaji huhate ku nyino mwami asimwe Nelson Bashija ni coordinator wa NUP umurkazo nabo amazire kushoma amazire degree ya kabiri so natorana degree zibiri mu cishenge umuriki umuriki atutwera wasayasi kuyakuba ubu yabe nashoma mugamura nyine umukuru nyine kuza abasisi abari yo naye bembeza no hayi science nyine umukuru umuhanguzi honorato no pleader na ekoresa na itegereze biragiro n'inshonga z'ibutiki umunso asimwe abantu bahenda mu Sweden TV y'abantu ahi warugambamira kumangu wisha twenda kuba umusya abaturikize kandi twenda gushasha nabo munonga abaferiwe abo kuba accidents biri hano ndebere DO akamwenge ubwo no witu inareba n'abantu mukashesha babuyikwe n'abagwiro mu nyanja so na dushaba abantu mwena abine motoka kugezaho kugira ubuvunanizi bw'imotoka zimwe n'abakubavuga mu bagambira wari umuntu atirimo ziriya za Nairo ninga za Bero be educated and rebels umugambira imotoka gireki kandi yatuma kuvuga nabwo babagambira otherwise wanogambira rwari zinde ziri mu ihanga accidents hatin zita abantu bingi kira indwara zo zitwira mu ihanga recent zo kwenda kwiho mu Ministry of Finance kuza kushomesa abantu bakoresa yenguto mwese enkoresa yenguto ejo never Ministry of Works kuba kuzuba zo mu works aho kwa new works and transport no kushomesa abantu inecho tweta burijo mindset ninga behavior change umuntu rubuwa kumushomesa yaine mu mindset yo kuvugisa amarara ninga bwaro nibaza kubahezo people are going to die one by one like Catholics going to the communion umwami honorato muhanguzi niwe mgenyi aseti abo program iki abantu bahenda musi abariyomba tureba active Nyamurungi n'abari ya radio bategera amatu n'abatangira n'abakora onchirize ntangira batahibanje bari yapana hatwa amaro wire abamwe ntumanyana abamwe nareba basya nabo bandeba busya kunga ngo ku mukuru RDC yagamba waza ruguto karabantu kuba kuvuga nujuru tukatfe nujuru tukatugire nimwaje mbe nishuma hariya mbe ndahero mcyaro no mambe ndigiremu aho kino cyete cyaro ubigira um constituency mbe ngiro wito kuramusya tata ako na namare myeze nkeba ntakuta muni mbe ngiye kuramusya tata na mama kumbe nishuma hariya katete nishangu umusaro hunacike motoka hagati yo muhanda hati nyoje interete ngitira hansi nihaye nko niyanje ntereka nkwemboko ebinde bukorateho abe navuga ko munonga hati wazarguto wari abantu kuba kuvuga nojo tukatu ojuguzire nyimwazyo obashwire nyimwazyo bakaje muhanke cerabo na wari yarguto kabundo kucera har kuvuga motoke myeze neta natakaringuruzaga na muziga yaye cirumu ekiriyo ncita abantu munonga no butakanuka motoka motoka giyaza kuraza abona barya habine motoka yaza kuraza arugendo nebanze kugambira uhuruziga yagera mweto tiningendera umuziga gweriyo tinimba otinka bwine sente bakushanga ruguto iyo yanami ningo gicicira rubajuru umuhanda no shabe mbabazi so nishaba police eyongere bukwekweta
kandi baraga kwemerera hamwe hata batandike kuvuga umuhanda noreba kanso ikintu tuyishobora minisitiri ngo traffic should not only work during the day babone traffic yihangwe n'icyo short of that Uganda nizakireva bono babayikanka hariya aha polisi yambara abayaterwa nyanga tubona barakaho iweta pakiro ko akora ki ukora hati batandika bakutamenya umabo mumwe mara abantu bakwikiriza mkiwe ushanga nkiyo modereta we na wa Sky TV bakutira umbuto ya Eriso no ringuruza no shenda kandi ozamu oyembire emigugu wagihamu batamu modereta wa Sky yine cyane nagambire pole kongaza mushinza atakigamba site oba onorato wamazire kuramsya abantu bakiri Nelson. Okay, kwa kuriyo kuramsya kunkananye nabanza nejo priyambo kugambira abantu ngo one mureke kunywa no muvuga ecya kabiri mwege kanike motoka no yanga kanike motoka kuraza umwirwaro ninge ofurye kimuga ninge mara habawe bona true Nelson. Good to see you again. Yeah, nashemerwa Boaz kana tangira nabatahi banje abisho mu program y'izoberi abanyayiganda bariyo n'abatureba n'abaturikirize nimbara musya kandi mugume ahubwo kuba washanga ngo emyaka 3 na mushanju government yeje yamara ni karakata abanyayiganda twakine ba RCC ba RDC ba secretary general nabone bija aha TV nkeji batandika gamba accidents batakumanya ngo cyumwe cyo kureto obutanga mu Uganda icyo kubanza ne ngutumbi icya kabiri no shomanguzi uryo mu polisi na nawo bona bo kuba bari yangutu yanagamba ngo umuntu kumutombuto umuntu nbampakiro butu baraba traffic driver ya yenkomezi ndajya nkoza kwitwa mizo kitwa gijwi bona shi government yanyuka ya abantu kayabahindura boro tumuserekare enkunibiri arabya abantu ikumo mbuto babapakire kibitoki so abanya Uganda mwenu ubareke kumanya mu abantu bavuga kubi abantu begendesereza konko umuntu nabariyo nahingike kina umpira gutera umukina guterebuka so kumwa kugera mu argo mu kutonze mukagambira government yanyeje y'umutwire n'umutera kakuyege ikakora ahambira y'abantu tukonka muri cyo ujyango abantu baza kufa mako barafi hatunza kubantu bara njyango buri muntu weno kufa habwe ngutumbi ntumuta account yanyu mwabaye naremo so kumuru wa mwarigireho turabantu jangu government ya Museveni na nasimwe RCC na bapore ba General Secretary bakita abantu emetwari 10 konka ikintu cyaba Nelson nuba kwamba handika abantu aba account ya NRM utafa bakakongeraho yugumo ako aguma no cyakire beta ako nuba kongera ujya mu bafira ba NRM so what uwafa na yafa pole abantu henda musi kantara mishogo mazija kire my colleague my senior colleague commissioner asimu kandi na mwana wanje kanso honorata na mumuna wanje wanu bakosa na wana termo samara government konge cha mwewa kandi yawe ni ako yawe ne kwata wana muteba gaburenjaje atari nyina ngo tanzu gabura batejayi na nebyana agamba nabone mabwari ana ashimwe kwagira umuntu azagabura abantu babisubiye so hata government gabura batajaye ngo bafaho egiwe ekone kujyo muteki wetano kikoprete na inare so mbere ngenda por akabyage tumbange byejaye akimo mugabo enjaye sereba bariki akitari ndakshanga meja yawe yibagabura abantu niba kwari n'abanese bakavuga bakakorera za accidents namwe bashobora kubatondoza abantu eki kongera argecho nyinafsima Boaz hamwe na management ya Sky TV of course abantu bashimokereza bwana mwe bari mnoga kandi mugono zabo then natumira mu shogo kangire kinaga mwenu ngendaga muri abantu abageni batore kushira mnonga aba radio net Sky TV Africa na radio 5 na wi baba murikizi web no bakunda abantu babafira kwita bafere
tikwenda babakoningi kandi bakozesa izina rya General Muzikini Gabanashi ya MK movement nashintu yone kwiyakabaneza kibeho kugira ngo iza kore ikintu cyone muri iyo ntege please mutaka basa gukoragana nabo uko ibintu tuzona sikaragaho aturi bakweta under MK movement. The MK movement national chairman wayo ni General Muzikini Gabanashi and to the central committee members. I myself I don't have any position, I'm just a boboriza. Okay. Now because you know suppose yesterday Boaz is in the General Muzikini. So today our resident yaba said za ma district ejya yejo yasigire ne actually district yecha ruro bararo hari abantu ngo baragira a national team agenda ngo ni MK solidarity group ngo bone bandika abantu ngo bari bazakora national cooperative society ya MK solidarity group karo activity yona yakabasa koro mu ihango General Mhozo wenka atagyosora izingira so abantu abo nabeshengereza atakagira abakoninga natko kubagambe bitashimira. Okay. To this one central communication ergowa spokesperson wa MK movement who is now Honorable Kabanda. Okay. Ekiri cyakabiri oburengero babwine someone who is in charge, who is Barambaragare doctor. Tandije muntu wena wena kwikiza bakora ikintu cyona kuno abantu abona babataganira. So abantu mwena mwetantara abantu abafire baza kuba bingi so mwetantara abafire batije kabakoningira bisha kandi mukashanga n'ikizere gitse MK movement. Katwire edge communication yuwaha yeri yayimukuza kusetting kasetting aba kano shango abasigazo mu mutawuno mu bakajwara t-shirt no bamanye ekinangenda kugamba n'icyo kimwe cyomwe from now onwards tango unity yona kora turi under MK movement, that is all. Under MK movement national chairman ni General Muzikini Gabanashi MK movement ko twakugira MK movement Kanso buri kimwe cyone kitashira MK movement yes konka ugwatandaka no hino go decentralizing okargo mu central exactly wakigambaje commission hati bo bashaziremo ngo unit zone abazi yo kweta unification imagine basigaza hagati rero bagaruke bari arranging babaya no ukora ingoro ko bimanya is a way is a support and is a supporter kandi kiri noreba itwe nk'aba protestant bagira ngo ubureberezi nito turakore kugwenga za HDikonare za parish zukora hati ibintu byona bihaburire exactly yes konka ati ya leta naroje nundi no manyo munkora yedini hariho ba bishop ombaka turike nabo mbabeta ba bishop ahansi hariho vika general nababwana mukuru hato mbakurustayo hariho abahura abahansi hariho bishaba dikoni hariho nabakanone zaba bahango abakore imirimo mitongo hata nabo buriya bakwemeka hina bayemekirwe kabakatwira bagamba kabakanoni hati nicyo kinamuburuza ngo aba badiko nababe bayemekere abaksiba ama radio bahere bagabisoborozo bishop noha ni kigamba ababere bayemekere bona including myself bakabaju nyone natandike bakwetanga western MK friends konka indugambira ndio MK movement mwene store n'engoro kabgarra ibyo nakabireka ati ada MK movement fine kache honorato so wabiro president wa America nyumaze bari umukote imishango nena eshatu ne ya conspiracy ngumwe no shuto ngo yakozire nyine kuremesa parliament kushitama buri wabashimye kushitameramo so orukoyo urumugambi mwe baro ya conspiracy to do what omuntu nomutero cy'umushango ngo yazumurukwe kwate nesu nanda mukwata actually hato wandandikira mu GND abo kuba hiwanta ntobasa kwijagamba hiteka kandi nanyenda kuba civil and free konka bamba charging abantu mushango owagukora owayamba no wakimanyira kanga kwa mahoro bonamba babino mushango niyejo conspiracy hato ngo muntu nagenda nakatwirogo tukaza kwamba nko mushishi let's say katwira kaguma hanshonda naringuriza
kokashe example y'uwari ndeka ubwo rwo mushango rw'abantu no chile igihe example ni ikintu hani mumenye hatwara namwe sizakagamba chikomera nyoni mumenye now hata asimwe akakwate mbundi akatemba motoka ejoraini y'abantu nogireba asimwe yemerira motoka akwasira imbundu konka nama y'ikikutekinga press nkahi omunju namangu muhara wa John bariyo mbaza bamukwaturo hazo mukwasire honorato omushiyaga makaterendura kaza polisi nabakomera muhanguzi rep bakoma katwire rep bakomera asimwe rep ekibakomera oguyayemerira muryango nama y'ikugendo misho nabamanye nanuriyo wanyine mbunda kumire yanaenda hatagera bija bakutera nduru ngogo atera nduru nafachi bakamutambira so ya preventinga abakubasa kuba nabajunubu abo bona barya mushanga kandi agamateka garo nakacweka ki19 ompeno code nakacweka kabishatu zinga he ompeno code akubanzana namahero niko kakwereza abantu abo kubasa kucaginga none utajotoriya yamwitani muri otanamurgaho otinyoti nyine mushango ni wa mureba ukajyo tkamwita kagaba tukabiza ni winerese mushango so narato Trump yabaye n'umushango ubwo kushashora maraya ngo aboname muri New York ayo n'umushango ubwo kushereke bihama bya government muri Florida ayo n'umushango kwenda kuremera abemezi muri Washington DC aracyo gundo muri Georgia ntubasa ku concludinga ngo nayo Americane tahe mushango abakwenda kwisimba abo president nduba tukire ekintu kinkonda kugambira iwe nkarowe omushango no basa gukora hati amahanga gandi gine mishango etako expiring including Uganda no basa gukora kiryabwe bembezi bagubike mpaka horigera abo kuba president yari yo mu ngoma to kwikirizwa ku mutabaza no mu Uganda nico cyo kurebera president nabasa kusindika baroya bakutabariziwe wita kuza mukoto no ko bujuriza nabaza kuroko baragucuranura ninyuzwa hine imumuka mutakize ninge byakamuka mutakumanya haro mushango mushaka tema sinjenge ya temente za president za tarachiro omwanya gwe kuyashikira omushaya jangu wakoza na utagujiraje ngo print nanka prosecution witness number 1 ashime kuba mukama wende yahoza yasanaka mino yasabumbiri bamjango actually sitting president takubasa kwabujuruzwa kwemerera mukoti itserefu kwizo mukoti hinebe kwetaga kubanza byakorwa so takuzama final mushango ukacubwa ubujuruzo bwahebwa president atarara basena muri imbara so yakira president takutabaza nabasa kutabaza nko muntu konkata kwemerera mukoti abo kuba no muramuzo mukuru bakushora mushango goko yatatire he cinkum tabakwita ya yeri mushango eje mahanga emwe ni yari kusayininga so nahabwecho yari president sitting president ogumo murebe nko kureba isakaramentu eberro muto kumanya konkamba kugaburro tego mukono oyakira otanatunga rahanga tokumanya ngo babakora umungana so it's about kwikiriza cyo hat Trump bwatacira mbwebembeze of course he can be tried he can be tried of course ekintu politics tokachiha ahabo kubo munsomo politics imwe bakwata computer nabagita motherboard nicyo ko umuntu bamuherezo bwebembezi ebindi byona nubwo kuba yabatine sumu hatari mutandaka kumurondera akije hata bashanga basimwa abo butabeto bahantu ntugurukane nemshaya yembuzi nturiya enkoko zitashikire kuba abahiro bwa RDC naki cyano umuterere simwa bura kujikwata akwana bayagira ubushoborozi nanye nkahata babumba ese munisiga hero gitera turakomba chairman ugisiga hero katwi so America teragara kutugambira kutuba twine bitukufana Bob Wine na Besigye turajya ngo na Besigye no mushango ko Trump yabagwini exactly so imwe kibakorira nkane nari of course we ndawo tkorera mnonga
kanjimwe mukashamizi cyanyu icy'Amerika mufakene no manya posa America yo kurebe iki ni ndihanire mwana munsi yo nakitari maybe actually wala turi yo kubanza yakaba turi nkarwasha so wale nka America ya kure kitekegere dokitaba itaba kare of course I'm celebrating and similar kongi mwe besi jabayine abahabara ubujurizi ngo urubanza rukozere of course besi kira ino bujurizi mana hata yo mkoto chima ino mkoto ubujurizi bwo yes yo mkoto na hata uzo mukaruruka wa kora sabona kandi mu kigero ubujurizi konka mutaka hata kinanye ndakuyamba ari yeki hata ubujurizi bwa besi je bwo bubaburuho namuranganegera ki nangwa n'umwe na yemerera geratinka gukora ko politics amateka gago kureba hina amateka ko batushomise kwinterpreting bimwe gumutakureba nuhibuze tinka hati wakwata ka honorable nunkoma noheze konka wakwata nka simu hata buturiya hasimu twena natukize kitinga one no banzo bara abantu abakumwicerereza eyitweta mu popular justice and popular pressure ogarko reba ayine effect ki ahamurumo gwariyo nakora wanyetegereza njoje gora no tukuba turinka muhanda umuntu nagambira police atumunde kende doctor ndiyo iza kushemeza umuntu bamureka abwa effect no mugasho gwagizire ki hati bese jogo kurebe ki batakumukera kumukorera kubi actually nyonka aruha basirikare be nabe inshomesa mu university omaka lieutenant kan akaja to deployinga abo kuza kuremesa besije ntubajya ngumwemerera motoka mutereje mshege yasiga waguma mu motoka abo kubo kumukwata hunkibasa kureta buzu abwa popera pressure njeje kora beje na emerera nanka yemerezo bukumu baragarari yaba batera wa yare to bamhura baje so Paul nanje yumukereka yes so every America no ndishoma muta first hata no reba wale wa America ko yaza charging a former president no wale reba ngo nakuni kiba ya politics nzishana so no wale reba utari muto rya amateka asim so atesha hijo mu America no hakorebeka ko nabakoze sa Trump you say American history ni mpango actually honorata anagambira ro yitwa bindi tukashoma American history muri yakurubwa ebiro bina July 1776 America yafunati wa George Washington independence umuntu kwenda shanjune nena hakaru wazayiningira president wa America wa Nixon the problem was the Watergate scandal ubere mu mabya DP so system yabo bakajombeka munonga of course nguku my colleague here ya kugambira the movement yaja ngo bari okene iki ya America iwarebe ki Trump yakoze ra Capitol Hill apparently ikikashwaza America kushohoza speaker bakakora ki honorata ya kugambira when it is politics ekindi America keta kwenda kwereka ensiyona ngo abantu bagira ngo democracy neza rwanda yafira are you getting it statement y'igaka aho baye abantu babiri baye mama yangu democracy no yazarirwe iheferi are you getting it I think it was analyzing our niga kwandika from the 1776 there was also 1789 the French Revolution now oshangaga mahanga kurugabo rugakatarikiza norera structure twatugamba ahabibina bate building ibina bakabyondeka bata ibina bikakura bita abantu babyitegereza kubuza ko kuwita kuna bwambiro gwaza za shozinka ningarwe kanjo witu kuri wa kokundeka Esther primary secondary na church wamuza abantu DP ningeze zipate zinahora nabasabye mu bikumbaza kweto musiyizire because ebinani byingi tubakoma konka America kurugoga kubakabatura Republican Democrats kandi kindi wale ambao Trump na wale team kwa ministry abine interests zabo for example Trump akaini policy y'uyango immigrants batataho mu America yagira ngo bateho n'ikisika wale yatarombe choromye so noreba emwe n'amateka kandi bo kugira ngo bakurete mu koti
ureba tinkebe byo ugumsha abantu kuyaragamba ngo baroya konka ko narata yaragamba abakushare mishango batamuka politics bamanya ogu Trump no I know ya yukinji utwamukome what is the implications aho yawugije konka no manya nguwe Nixon kuyarebere case yaba too much yarizaye. The only president who has ever done so. Yes, what targets over mnonga ninjira ndasubire ndonde honorato tugambe mnonga kuba actually honorato ejo kusomeseho America in history ya man bakataho niteka rya slaves 1850 bakata slave trade act akonka Abraham Lincoln kwize yagiye ichingwenda je Daniel hona honorato twinobwire no ku umuhababe wa government ari kutererwa karuru koze prosecutor kweza Trump mushango gwa New York akaterwa karuru wa DP yes and chimwe mcyabe na campaigning aho akajyate narabamo nawo prosecutor yenza kutamana kweza Trump mushango gumushi so ezo nitibuliti zetu discussing most about that should help us on this n'abaramuzi bakurira njyana baba baramuzi mpaka fili okay nana mu Uganda kaniko kibiri so hatu wabiri actually nagumana atungo mshara mpaka jiro mu itaka kokana naguma active so ine kugira ngo president John uza kumuteka Nelson so behave yourself the law is the law no mu America Trump mbamuronda not because of politics actually mwihanga bariyomba boreshe umuihango mu barhomba leta iteka edi kujangwa aba heads of agencies abaramunka chairman wa electoral commission abaramunka baramuzi kutandikira high court garra higuru bakore pano nkeji bashitamisa bashije n'ubujuruza burede bashenka kores ko ine kurobere ko akoze umurimo tagunuka hata baragabwa presidential appointees nico bariyomba driving kananye nichikunda abo kuba bayaye batukabize no kuturya hemerumo itusiba nona benefit na nono byerota ninjire cyo mu government ya Museveni n'ikiroto konka twabana tugamba wowe kitensa president president Museveni konka icyo kitinsa n'ekinsi zina rya Museveni ka general Museveni mu government icyo n'ikiroto ahabwo kuba ebyo nibyo mutiro kandi akara batomusahane yakuriramo twantugamba ari America na Uganda atari impura mangu twashe atanoreba okwata America kageragerana sana Uganda ati ninko kuwa kwata V8 kageragerana sana senge ebyo n'ibintu bibero bitakushana hata America ryo munse ndijo itwe Uganda na impura na rato ero kansongu ngubesije bakamutahemisha ijo bakakwata Bob Wine aruha barete mbundu bazitera n'ibishane ngo bamuteka imbundu kubagira umukoti ugumushango ukaherere America kugira ngo nabafa agatimberayo nka Uganda ibyo kwija kwata bakakusubaho amatu gembuzi ngwengu ikwirukanzi Trump naza kuzo mukoti kandi kote zabo tuziriyeze zako aho general ayemera katero muramuzesu ejo tukine buhame ngo nabateresu Boaz utajya mu tukine buhame kanga borekere ngambere umwako gwabwire ubutwabete ryo mbururu ubururu bwo witokwa kari yabakazi babiri besimbere wanyuka specific kazo okay umwaka minister ondijara mu ka general baske mu guhaba buro butikereza nabiri ko mukote wareba embwa yirisya owikirago hati wa yinuru minister karra ngano hatanare umuramuzi atabamuteresumu hati yatetema atkwija yabihindura yagambe byabitakozereye ebyaba bitari bozi inkono gambo shane ngo notura ahiguru umu edeme yire buri tokutura mu Uganda ebya Uganda no manya na RCC wenka nabasa kuteresumu boreke na RCC wenka mu Uganda nateresumu kandi agiterera DPC umuntu no yakora umushango gutaso nye kingamba ni nyenda imwe abari mu government shahije mu manyengu obwire bumwe buryashika
byona bikorwa abantu ubwo yanagamba ngo bese geno bamureka bateraho abo bona mu kutera enske hinduka yagira omwebembezi ari nkito batari yimwe bo kwerebaho n'amakagana ebyo byona murayemero misho gumuntu muhe mujungwe cyakweta accountability. So Trump we abagana bajyangwa akariya dakadada byone biyakoze ubu nubwo bwire bwo kubishashora kari abatarabukoze leta mishango tabaramukomeho umushango kandi kari abe yabukozere kote neza kusharamu amateka gakore nko gakoragira. Okay, wabare asima Nelson Paul nyina kutandukaniye. Yes. Road map showi. Yes. Road map bayureka ukutora akora tanisemi rumeje. Yeah. So kansa abakuza ngo road map nicyo mu nyakore mu rukuto rukuzoma orimo rwakwine rugumire. so iwe nkoro kutekatekera inaremo mu rurembo rwambara kandi side irindi jo niyo mukono gwa MK. Yeah. Road map page ujya kirota. Icyo kancyabyo no kimanya pasa fikira karuru kutera karuru bazole kumaka kumuna nyanya kaibe director ko Ebernesh Chweka. ata ne Ebernesh Chweka kwito ne chike Ebernesh Chweka Emba chibara ari Ebernesh Chweka. ya director commission ni ndega ni tekateka rero ibintu kabibiri cyo kubanza ne shoza road map kini cha kabiri shoza budget budget kaza gishoza kereza government mu ngabaro sente yo kutera karuru ekiri cha gashatu electoral commission is guiding most especially the political parties. Na mwendaji tuato mwigana tu political party system. Yes. So sanga na political parties ya mwana wanje eyofu na ne ina remu na nezindi the FDC na DP na UPC. Nabo at least bareba at least nabo bazo murayi bagenda rek bamajina electoral commission bakwane steps mune bakwane steps rero keyo. Of course ngito ngaba ina mpate ito turede kan pachi tekateka electoral commission and turede pele bagina nayo and I think electoral commission nabon kirungi tugambira kare so that to organize it most especially itaba ina rem nabagenza bajabana kugira ngo tukadagwe kwazo n'umunyabanda aba opposition bajyarwe kwazo electoral commission chairman wayo no wa president Museveni. Electoral commission is independent na ina rayimo now electoral commission again road map yaje bahereza so now we set in organize it ba September electoral commission nganye nkito ngaba ina rayimo yakirije munonga and we are ready kugira ngo at least twamakinga nayo ngayina rayimo ni doctor the factors of course. So atu iwe nka secretary general wa pato mu rembo kora beno no reba activities za party nka inarem. Yes. Then hati byamhoza mbije butahira mbete. Of course no kimbanya ninye general secretary wa party awambara city. Kandi kiri cha kabiri ninye mbere regional coordinator vice chairperson wa MK movement abo bere resolve. Oeste slogan yitu tugira ngo General Moskina Ngaba is a standby generator. Nash is our next president. You get my point? So, chikuja kunzibira. Nane wenara yemu. Kokako wale kihanga. Nti president Museveni kwara kumune kwara aljo. General Moskina zako president. Okay. You get my point? So, you know kutahiramu. So nyowe ndio Museveni ni muhagira ndio mutore mninjagira konka ningira ngo next president noha narushota te yankumwigarire mutenyo no mushaka kubuza hati byaba apate yani wametwa iwe kwanza kwandika ndashishimira twara bagira secretary wapate bisko tata MK movement abonye badosho yende secretary wapate ayi bro tera because inare mpate is the father of MK movement. Wakategereza no muzeyi no mutsi enane mpata no muzeyi wachi. Okay. Why MK movement honorat Kwanje electoral commission ni uya icyo kugira ngo bembashiriza mandate yabo it is significant icyo mutana road map ni chiha abo actors
yabari nonga actually nora wabanza kwiruka mu nkora y'ekibina noma wagamba na secretary general wo mwanya ebindi nabimamisha tanaka kuta kadingide now za mobilization iteka rya Uganda bakwita constitution na niteka kutegeka electoral commission narabahereza ubushobozi ngo hampa bura y'imyaka 2 n'ecweka tutandika yibakwita ngo ni election calendar election calendar eshemeye kuba nebanza n'ibintu bishatu one gukora census y'ebyare bitwine ese twita ngo constituencies echeza kubaregere twine amagomborore mitwaro mwenda twine meruka emitwaro nshanje nengahi twine series ziti mbwenu turiyo ntupuraninga akaruruka kwingana kati ahabwa abantu bati echeza korecho ekwatemerukana n'amagomborora amahanga gakubanga gatwirenga shaba ngo ngenda kweshara hagandi bagashara demarcation of constituencies bacheza hata babona kutuhereza roadmap roadmap yiba kuba bine neba ne planingira ahariyebye byaro abo kubire electoral commission tesheme kuba nezo mu karuru etakumanya umwanya kugukwingana konka bya Uganda nko kuwagama cyo cyana kugerera ngo watandukana secretary general za kutsisira program hako yirko mbya pate hati nimwe pate tumushemeye kubesha heje mutakamanyire n'mplaningire umwanya kwingana ki hati ngo witubukanga twenda district kweshara ari isinjo hati murono planingire isinjo rempango kuba kuchero mukasheshe tukanaga bakagishara nora unchisha program na nesente zibakwa bashobize hata mucheza ku planning echo hata mureba ache sente resource envelope kono no muti nyine byaro 10 ni planning ire byaro 10 nyine muba niza kozesa ba presiding officers 10 polling assistant 5 hakwana one presiding officer over 3 ninga 4 polling assistants niza kozesa police constables 10 omu polling stations 10 hata echo kiteka henoti okizinjera ojota naheza resource envelope byabe bintu bibiri hata cya kashatu nibigura political arena nico cyo kurebera abashanka ba RDC iteka ri electoral commission ndagamba wana okoro mu government ninga nokoro mu kitongore eki government the majority shareholder osheme kuba no rekura within 90 days yes nkaga before potenda resignation then rekure within 90 days before nomination then yeli nkaba elections mbaba hebiri 12 hata ba president ababo kuramba jango ba expressing interest hakubura yo mwaka wali tegereza ureke cyetongo cyo kwesimba actually hampa bura yo mwaka kuza kuzomu karuru nubwo bakwicereza baryo mu kibina ke kurusingo kazo muri yeki abirari independent ugarukoku ahaho nho bakwicereza konka wachikora before that time electoral commission etakigwira you lose your seat okay wali tegereza hata namwe ne kibenchi korwa aba bakatwi actually no buhenda barajo ni nyikiriza general muhoza inorsa nkomnya Uganda ndijo kwesimba akaronda karuru konka expressing interest batakigwire one is still serving soldier achekurira mabare gita hibega kandi habe hatakigwire spectrum y'abantu expressing interest hata gara disogu yakigamba hitwitiro mukasheshe tababa actually mateka wanoshoma omwiteka rya electoral commission act washoma kachweka ki 12 nkakwa all those offenses hasa abantu tubakushira kuri gendaho abantu nibenda batabaza karuru kahwiremo actually iteka ndicereza ngo umuntu atandike kutabaza umuntu yatandika gamba nonye tegereza hati nkitwe barwamba gwerire nanyenda entebe nkareba nkasimogu one ine dabo cabinet ine UC aina abasirikare ba government bamukume aina kashara ka government yagera ati ninye simba nanye gente bende kugenda ni impandika hasi ndingugwe
akira RDC atiza kurwo muri yecho nteka mu complaint abo kuba hariho complaint mechanism ero kwandoringwa abantu bashomereje amateko mu electoral commission yo kurre bintu ebi konka abantu binjite bari kubumanya ariho umuntu unagamenka mujyantu watandaka kwesimba wano enda kutera umuntu hansi no tandaka mutake handikise otandaka collecting ubujurizi akore nshobi omujuguto mukoti agerati omudestabilizing omutahansi hata mani turwe twaza gukora TV nibwo mwaza gukora so honorato kwetegereza ki noshoto umuntu mukoze electoral commission ebene twanjura ngo niyo kuza kubanza gukora bakatwire batakimukire bakatwire mba participate in process electoral commission ya designing kagera ngo these are the areas abano bantu yes so for now parties benze kora ki hatereka ko habureki na n'abaturikize n'abariya imwe abaturi mu nkora yebina n'umjimanya at the highest level kine kibine kishime kuba nkikora delegates conference kikakora urukiko rwona urwa planning kitamanyisi electoral commission abo kuba nko kutwandikisa za company z'abantu kugira ngo nawaza gukora rutanazo nomanyisa register of companies waza gukora any business ninga commencement of any business nomanyisa register wa company nabone kwabo kuba gukora kugira ngo NRM teshemeye kweta umuntu akargo witubukango mu ndinzi akarga kitura kuri ya hansi akargo wanyuzuri kuri ya za umuntu okwo hansi za kabagara akatemba kazaka nazo mu delegates conference batamanyisi electoral commission nubwo mugashogwa electoral commission niwe head boy niwe prefect we bina byona okay asim so byaba kama bena yisima ngo yakoraje ya communicate ngiro mbwire na ndasente trio nemwe na biru muzika magana shatu byaba kama bena akora nk'ekindi master kuba nakora yashumisa abana bakeka so twikire no kumwebaza munonga ahubwo n'umurumo kiyanagamba honorata yaguri with him amatekano kugagamba ikinde kikuba kataho ka roadmap kashikinga abantu ngiyo woine appetite yo kuzo mbwa RC5 bwa MP bwa kansara kungano bwahagiye kukigambira nyoni ndebe byara abantu babitire muki bagazakane yes waza kumutawuni yambara regisite ngira babarebere abacyara bakibazo barutare barobati nabandi waza za kashari no shanga yo barweda muhimbura nabandi akoki so insiyona yakoze iki yatagasire so ningira ngo itweki uriya benagamba abirari nkaba inore yakutwera bibaza honorate wetarirukireho ningira niyo mwiruki umukuru uburyo mwiruki nore yakuza kutanga kugatera akaba hatwe cyo byaba kamaye nakora atira kabaho yagira ngo get ready ikine cyatagambira ubukozi ndwatwinaho na voter education kwenda ngo tumanye abantu betegereza amateka kuko enda kwese imbabwa MP for example noteko kuba hirize senior 6 utaza kurete mpapura ngo hirizo mu gicike zizinaye ushango umuntu bambuza ngo mpapura zikika yatizika ngo muri farwizi bakimuzo ngo kwashomana bahango bona bakafa so isomero niri harika isomero niyango katwaga umutunga ibi byona ndanga naba aresire hafi ngo yitebe kansi wotaka hirize senior 6 omanyenge next year wotine mpapura tokubaza Asim byaba kama izirengo bakakoraho post election reviews ukwetoro ihangariona kumanye byabiro mukaruka kariya ubundi bitagaruka kuteganisa nakakurato tungire ikishanye electoral commission uko kwenda kwa avoiding byaba kama tugambira zifu akaruka kakabonera je kana n'abanyarwanda are you not concerned? No, we are concerned because itwe nk'abanyarwanda nangwa mukabahonarata bakwa bine nabo ekitekateko nabandi benda obururo buhuyire okubwabire hatabeho improvement nore abantu babita ba Kenya nibageta independent electoral commission and independent boundaries commission so bo tokubasa hate kintu kinene twakwenda kongeraho ningira cyo kugira ngo baba baza gushara constituency
wakireba nibyongeraho budget tukwe bagira ngo ubukanga bagihereza district njonye meze ngo ubukanga neza kufuna woman what kandi in the budget of government neza garga FNRDC FN na chairman RC5 so even a cow and other workers no wayongera budget so no bantu benda ngo bagambire government mwamwe n'amateka gumukureto mu parliament mugarete kare ahubwo kuba buri abantu ku okoti kizwa kwesimba abwa RC3 utayikize emyaka ngaye ashatu yes kugati teka kubaze mu 18 azabwa president ubwa RC5 abana babyishundira hati abantu bona binege myaka n'esimba kureke kibaratara hindwireho ningira kubatireho ryiteka icyaba cancer hatu mu Uganda wona no bwako yine papara zo kubatizwa na national ID no ba cancer eza subcounty ninga district ninga no bwako tararebere icyapa kisho very dangerous so amateka so twantu bagambira bamwe benda kutujuma ngituntu tubajuma mutwarashomera no iteka no kurukugamba nubwo wakotararebe cyapa kishomero nuzo ku district council kureka qualification bane wenda kwano yahandikisa kwesimba bare banza bare wo ryo munya Uganda so nuje go ine national what national ID so ebyo byona kuba kweza kushomeje nanka road map itwe aba mubariza nabandi bazungu bashobora habo ko umuntu ndika mugambire nyonka RDC wakabura chairman rero sisi akafojinga nanka yasini yafo mamutwara n'umukote empapura kano sitakwitaji hati ejende kiteganisa mu honorato ntakashire Nelson noko bagugera ngo kansara kuzumu kansara district takwitenga gwegise bona omba kansara omu chairman wa district mwakwiha vice chairperson yes executive tutekateka ngo chairman nkayafa nari yabwira vice chairman muzombije uka chairman benda bayine sini ya mukaga naho ninyabuzo ko okoko umuntu agira ukansa dine bwe chairman wo kutekateka uko je kubwira roku hati areke kukanga omuntu no muntu na hati ntuba twashohoraha ngo za Steve zakuka ngo umutuka yagisigaho ahihintu mugwatana kanyamitanga wabere ruharwa so omuntu no muntu now ekiyana kugambira hati ngachairman ogwa kabaroro watweraho ekizambo wakehendera busha because twine ntebe ishatu eziba kwendaho qualifications yes ni chairman RC5 ni MP na president no na hati city mayor abo zikaba district na nabo kanshabo n'abaleveje abo no bakwenda senior ya mukaga garahigo konka ka chairman honorato bugambere tikikumanyisa ngo we washikire senior ya mukaga woine principal passage emwe hati actually echo nico kitwakulira hati nturondero mbazi ananyankwinira kibuzaho kubazo bwo kwenda kureba so into electoral forms uzishimiye kubaho ryari ukamya ngo uzagera umugasho abantu bona bazitegereza electoral forms zishimiye kubanza baho ekice nka 6 months before nomination yes ukwenda sekutaka hatejo omateka tujeta sufficient time ninga sufficient notice otabine aberonde obyabuze aze kuronda hati nyenda kwera ngacho kurebera ndukwenda kwendera hati noro mushanko guna RDC diguriza ine ni mumanyo mushaka sho hati waemero kama chairman RC5 ngwa mu supervising ninga bakore hamwe aryo wasini ya 6 bazo mu office ne bagamba aharubazo kamwemereza ho kawo nibenda ine post graduate okamugitaho na aga technocrats abo kwenda post graduate hato muntu nkogwe akayemerero misha gamba chairman RC3 qualification za gombora chief asheme kuba ine degree na post graduate either mu public administration ninga administrative ro ogwe no yenda supervising we chairman RC3 echangwe cha ine certificate yo Burundi ezo no bazigaba rero bazayo
mbasaini ngo akate bwa himukona nonde no nandakwenda ngo urete president wo akashoma Nelson wabaka asimu tarashobora kawamba blackmail kashoma music MDD mshawe ndidi ya karisha arje no wakwebembera akashoma yamuke akashoma kana kubuza Nelson electoral commission yakaye ta stakeholders baguza kuronka engage roadmap stakeholders akara mu political parties nuko mukatendinga tinda barebere icyo kubanza UPCDP bakaba bari na NRM kare batango do celebrating to kwata DP ukajya ngo DP na NRM no abarungu wabo umuntu yari umusomeza w'urungu nakushare Jonel Repetition DP na NRM na UPC hata icyo n'ikindi cyo kandi ito twishikira NRM ri cyadon twishikiriza mu DP ya state one state house NRM icyadondo konka UPC uberi ya Uganda house ine branches hono kuwahagamba Uganda house ino branch hono ko ino branches ninyenda mbanze ngambira abanyayuganda ikigambo cyo kubanza twirente bagambira emyaka 37 ngo owe kitini sam 7 takine hakutwari hangiri abantu bahakana konkano reba nabaryo munda nabamureba bamanya ngo takine hakutwari hangiri hata banyuzya story yo mbiburo mu ruki 15 yo mwana ayabire azahire aye mu kirakashisha kagambirisha tumata tankendo ufe wacererwa nyenda ibinte byanje so abanyayuganda eco nicyongera kubahamiseza ngwara general secretary w'ikibina takine wese cyo mu chairman we hatari yo nayangwa ine standby generator then umanye ngo eri hanga ryo mu cyo kwerekera turiyo ntwaho eca kabiri tukabasa kuza kushikira zo mukoro hatebe byo kura ngo road map RCC yagize ngo muri nyankore ngo norguto rwo zo map hati akajya kwinera okay hati otaka ihirebe bya road map byona umushango gwa mama mbabazi arikutabariza electoral commission na president Museveni ntabwo kumwiba hine abaramuzi yabagize ngo mbwenu numanya abaramuza abana bahonorato binebizu no ureba ngo mushango nkonka evidence yaba sufficient ubiki kigambo cyo mbwenu abaramuze ni kumwakushunwa tugiye bakagamba substantial kuje umunya no abaramuze no mwetaga member bazomujune hati bagira ngo akaruru kuza kwenda kuterera ebi nibyo barakorwa bikabye bintu ngikumi mukaga konka ebyo byona tina kibatiro mu nkora neke na cyumwe turebera ubururu n'ubujano bubaho aba RDC ndo bakwate motoka baziyaho number plates bashuka hebyondo bagenda basibana batera bante nkoni bakubagabira na sente so hati ejo road map yashora then tugende tuzeyo tuze kushitama ngo bariyo no batworeka ba RDC yo kubaragene no batera bante nkoni ngo baze kutworeka na banjo ko arakira zenshaho zesente akazereta akagenda nazigabira abantu ngo baze kutworeka okubagizire ngo baterezo mu mateka gebyo kutera ubururu hatine cyakozerwe so okuza yoko kibiye kitine makuru ahubwo kubona cyonge kiberengiza korwa kogere ngo abiyabakama na mutayi wogu ayagira umushwero obwenshonga butari bwo kwera na NRM ngo no minister wa justice and constitutional affairs kogere ngo bagize ngo hati mwena hate shaheji twareta electoral reforms hati bina mwena na stakeholders abandi mwije turebe tukatebenkana sasta akaruru karungi tukakiha menkoni tukakiha mamahe tukakiha mukshanga opapura butikingire owitikazono batera na nente zitera ahabwo kuba no cyanga ngo mumuraka harimo abantu 12 konko cyanga ubururu buriye nkumina hato yibuza bwarga so ebyo byona
ebyo byona kandi hati hura ebyo byona warangu byakiri ombururo then ukarangu bashoza engendero hitora akuratare sincerely speaking na hatine nshayona abwenshi twine kuzombira Nelson inibanje wagera mwangire kuzayo ngubwo bego yo mugenzo mbwene tumarayita be mu karuru akubiya bakamabe na launching roadmap ecyo kubanza kamanze nkozese n'umuzindaro gwa Sky TV na Radio 5 ngambira abanyakazo ngwe nkumi birabira na mukaga niza kwesimba bwa MP ecyo tacyo ro kubuza ko na tacyo buki roadmap y'akamarangiri ndiyo ningaruka mu cyubuzo cyawe cyuwambuza so noreba waba noza kwatembeba hariho emiringo mingi no wasa kugitega kamasho gitege ikigamu ningo kwate nkono gitera hamutwe ningo gitege box segwemu so hati twaba nuturwana sa enkorambi because omwaka gwari kumurwenda cyenana omwaka gwari kumurwenda cyenana naguma aba ay government yiba kwicereza mu obweza rwero kwita abantu kogere mvu kakabaka kogere abantu bakucyungura hano hayabira bohorize bakaza kwecungura bacungura n'amakaga mukama wanje na broadcasting standard okay kuza kucyungura ekihangate kuza kucyungura basabuje utechi bakweto kucyungura kuza kucyungura no bokumanye cyo bagiye kucyungura okay kuza kucyungura kogere nkakabaka tarkaruru because akarura kakokureba nakaretera emotion z'abantu zaza higuru bakireba because abantu bakata mu bwire bwingi bakata mesente nyingi bakatambura kimwe so NRA obwiro bwe rukwebeme wa president ahatari president ekiyatembiro kaba kugira ngo bakiba karuru nakabe katari ka UPM akabire karya ka DP so abo jyango abantu bakaba bakiryo muri yecu yabajyango akaruru kitu bakibire muyije tuze kurwana sachi enkorambe yo kwiba karuru so ito kujyango tuza kuzo mu karuru of course ntucumanya ngo ntuza kuzamu bijene namba ne motoka zitariho namba bakore byo ne barakore konka ubwo nabwo no muringo gumwe ogutokoraberamu kwenda kukwatanga ngambanye nko murisho ore nisho no mugarika mugashi ndagambura mwana wanje nomanya mwana Boaz na nakugambi no muramishoje ureka kushago ngatukura nizo na nojimanya ninje cyo chere I'm coming to my point no it is very bad kusanguno zaka at Sky TV engage ukaja mu access the president wait tena yote kama 7 mwakadumisha kabisa abantu ikindi cya kabiri kaza yakuruga yunga Boaz no takaza to umuntu no mwana nuwe ukori kanwa yungu to kuya umuntu mani we hati iwe niwe ko mwana we ngori kiro kaza umwana wazaire hati nabwo ni mwana wazaire mbantu bona kaza yarara yagende wategereza nawe ekiko ndakumugambira mwana wanje oko hati batango kwekwasa wegeraga babyona atogora nguko tofutina Tato batina karumanya n'umushwezi mumbi okutuna muchwezi umushwezi na okutuna muchwezi umushwezi ahubwo nabaza kwa no warimire atari muchwezi okumanya umushwezi zakusha no kurima dogo no kurima kongana za kurima ku boro yari bile kubyamuremire kwa wanyuma roka ne bahati yatanga kutera electoral commission ibida kutera kansaka rukawo wataviko sizinga niwe tandikire kuza kutebe kansasa asikana abikira kwese tubwo buyatanga kuterenga Mr. Moderator honorato bone kwisha twine aba ekaya Crescent Hotel aba batwarireje nabaturebera on program y'Eishengyero akacyayaka twa samosa nebwo ugenderaho nebironye mnonga ekaya hotel neshangwa hari akamukuzi mu rurembo rwambarira hashomya Divine Mercy Hospital bakwinira obuhereza burongi burimo buraro harimo gardens aho korre mikoro yawe yaburikika twine conference hall twine bar irimo byo kunywa by'umurembe harimo na coffee harimo cocktail milkshakes bena restaurant y'umurembe aho bakwinira chance cya mushana hamwe na cyacuro kandi naho kugereho no buhereza buriyo restaurant neturane yakora ekaya Crescent Hotel bagira ngo uko muringo gumwe kushomeza aba customer bitu buri sande bakwinira ho live band netanga shayi 12 z'umwabazo
mpaka shaha 5 z'icuro kwenda kumenya gushiraho habya eka ya Crescent Hotel bashire rasimu ya 0 ina emwe ina 2 mwenda mushanju mukaga nari 0 mushanju mukaga munana ina 3 ina 28 eka ya Crescent Hotel no bari yo mukabuzuma nuko kureba dutamburage no kuturaragaha bitwa bahari Nelson nanye nturara hariya eka ya Crescent Hotel reba bakinga kabasimwe bombazo makagabo nicho no gamba kachi tuhumira ati omutebekana sa program ati nyona asimwe hine satan klase itugambira wasirero ati nyowe hata nkega kuba tolerant na wanje mani kureba njumurabo hata abashije kubagatana obasasire nabo ne cyabuze manje no mutobanzo muhurikirize cyiyagamba nabasa kukireto mu mutuma mbe ningo mbigambo bugume konko banzo mwetegereza ekinkwenda kucwa kiriya neki obumwe natkuramisho obumwe no muhango icyo cya kitankwasireho konka electoral commission ya Uganda na nakarura kutukureba ne yetagana yo gambwa omukarura kahwire nkabankarumu nyowe honorate nkanye simbe ebe narebera omukaruru natwetaga garuke nyuma tukechebera tukaranga twena turi abanyayuganda ekina naburiza simu nti ngabandi ya ready yemwe nagira nti nyowe nand level nke yatango dui ukakareba kanywa kahakambara akaza hariya nyamcyobora yazara ini yakwate mboko yahuhana n'abantu nkebuza chairman we electoral commission wihanga ryona na semba bakachikora aho kubasa kwereducinga tu a constable okatandika kurwana n'abantu arayi no buri muntu ki bantu mutugume tweme katwire ntwire niwa oryo mu district or secretary general wa district konkatinka kurebaga orya arayi notereza abantu abayemba tera abantu MP hariya bomu mukaruno bizuka shaka cyabura mutahi ori hiyagwa yimuka tinka kureba muka iwabwa cyo takabateraga nahabwecho nko kuwa tujeje no katweta tusheme kumesa tana standard na ni electoral commission nico kituriyon tujiganda akaruru ko kuranga umuntu yayine papara no bireba ngo amazina gahabine electoral commission tumbe murekere ninge ekazinge mukone kabure cyo gukora okahurira mu biyamba kama yaza nkoku ngo akaruru bahika kubinga abantu mutare center kandi no bugabe bwa buri umuntu munyihanga kwa accessing ikintu bakakibara no kireba katwira kasinga Nelson tukata iyo discussion yoko auditing akaruru ka kuba kari quality yabo nabahaba kugira itekagera umushongi chine nanga chine muntu konka twe n'abanyihanga ntubasa kukireta iyo no basakuranga bakatwire orebe nkaba asimwe uje munabasa kurete kintu konke cyo cyuwashka ha TV okagamba ba police makers bakakireba bakachura they go back and implement ejo niyo itwantweta popular pressure government no machita pressure kana mujurika ngo chima yakora tumukisiba asimwe nisho no na nyenda kugambira ngo twabanza kugamba rya America ni cyo kwita popular vote dino kashanga ndije vote ne ya electoral college ati icyo kubanzitwe hina abantu natural bo kwikire kuba batakutira karuru. Yes, I agree with you. Yes. And no go kureba ko umwojo nyigire, he is correct because campaigns all over the world they are a tense situation. Wachireba na basa kugira mutaguza kurikiza bya electoral commission. Yes, hato rero nenda kwitwa mutaguza kurikiza reverend byo kuganda ashikora ikartari ebintu kabikora ki. That is now a child. One philosopher was a French philosopher. I may disagree with what you are saying, but I would defend you to say it until this. You see why they bring such discussion is this too. No kwenda ngabantu bahurikize kandi beke hatu vote we orukuza kumuhagira yagira ate kuza kubihurikiza ebire ku commission konka to kumanya ngo parliament National Unity Platform eine member parliament atano na mushanju
electoral commission when na leader of opposition yes electoral commission yo yabwa mu mutaza kurikiza nebaha 1 billion plus every quarter so wota kwenda kumpurikiza ahamweke rukwenda kwata kasente kanje you see when you put a text without the context you get a pretext so omenye nikiriza kurikiza nani nakasente ko kugabanite ko kwata ekindi electoral commission nebasa kuba yakozere emishambo oguhwire konka no kuyakozere emishambo sebo bunarata hinabarugirebo nibakarga referee natekwa kushara omupira kubinyonka mbarazo no kuyagushara kubikonka bazana ba sharp nibateba kare ngenu electoral commission yo mu headquarters eringa mu Uganda terkapa ngambera enari make urubunga yo mu centre Taiwan so wano enda kuzomburo kiriyo mwana muto iwe girot abanje abakaza bakumpagira ebyire byo commission etireho nibyebe niza kubashobora okay akarunu tukatero omubahazi tukwe konka we must participate and get what we want no manyangu kazo nuko yafuna council of my district nebe kozere biga achievement nabatakaji won takaza aba bana batandikire activism kandi arakwenda kwisimbaga imbi nibenda nabo some consultants elections no wasa kugira ikinaka reka kugambira aba bantu bono kuraka byanaga byatangoloye it is because when electoral commission is engaged roadmap neba neyerekana political parties to organize themselves internally yes so that utashanga bishop na Rwanda teba mukanisa hata nicho tanga inakora how can a bishop akurwa ndete bo mukanisa it can never kada inabachebeza yes so roadmap yanyu ni shohora ryari of course actually what is the commission umwenda secretary this one so anyway chinani ndo kugamba yes is a commission when they release the roadmap yes parties are supposed parties are also supposed to with the commission unaanza anagamba boss wa asimu no that is not my boss secretary konga mjende mugambere tango do you hear akakujizia when the election kokano when the electoral commission finishes this roadmap when parties no ready to gamba last week party building parties nazo zikayenza secretariat staff electors abururu naki babagambira base bona abanya roadmap njiji actually omuntekateka by October by September I think NRM pankapate neza kwa na yaji of course yako the statement okay any time we shall get statement from them secretariat Asim you've been run out no baso takugira ngo tokurikireza abo kuzakutebekanisa karuru kandi boro kwetaga bakwandike bakorangire eventually bakora hizi ecyo kubanza ni nyenda ecyo nabanza gamba na janti okuzomukaruru because noreba abantu bari naremo no bakikozesa nk'enshonga ngumwenu manya ba Kampala kababarangirire naki no manya ngo hine cyo bakweta people power amana gabantu o 2016 nchiriyo mwejaha Bishop Siwat nchiriyo mwenara yo muka tinkazaga mwenara mukandi nigizamo tukazara kungira omukaruru never say never omukaruru omu by election ya Beto Muzandara abashahaba bakiba karuru right away kurga polling station bahindura results kongabo jango abantu bakabatira karuru mbwingi akaruru kabarimo bakatwara bakata ahatare center a district tare center biba akaruru kabarimo bahanaka bajyango umukazi yakora ki umukazi borekere manya electoral commission yoti inkwetaga ngo yenyambe omahanga gatungukere omahanga agakaruru karya karuru
no bayira chikweta gisango nanye simbe ngire agent atano hora manya nupu ekabene ba agent wanga homura kaso nanye ndakongerero mushizo chikweta gisa chikweta gisango nyewe ngire agent omura kazo because electoral commission neshashurwa omushara ogukorga sente zanye nkumyenga kandi no murumo gwa electoral commission kureba ngo akaruru kaba kamazima no buringaniza konka waza ukijankaho umuyihangere ryo kureba ngo buri institution yone ya government ekateko munshaho mwana RCC konga Nelson kangubuze no basota kugira ngo tokoza cooperating in electoral commission stage age konga abo jangu electoral commission ni no organ ya government yotakwicerezamo na institution mu government yotakwicerezamo konga wahirwo kasinga karukuba MP no kuzo mu parliament we assume mwena remu yabagira majority ya leta speaker waza gamba no yumse umukono speaker kwicereza hona nabweka no wayirobera government ni yemu tarho nakorobera government you see tinkwenda uchitwaremo kugira ngo yo tinkwenda uchitwaremo kugira ngo itwe okuhakanisa enkorambia government ijya naremo tukumanyisa ngo tukozesa emahanderho kwenda gukora ki kwenda kujya nawujya umuhanda ogugo kuzomu karuru nagwe no gumwama handa eyifitira kukozesa kwenda okongerariya akarunu mukongera amahandi hendisho ejo ni minjo mununga ejo teri ya TV so hati kongerariya cyo nanabugenda akarure kikakutuyamba ho gukora ne raising emotions z'abantu because abantu babatabatire mboko bakabibira umukaruru no bwakwaje hati aruho muhanda ubu abamwe baza kuteke mukone nyuma konga twatwakine mu muroguri twatwakine mu muroguri kandi nabwo kugamba ngo akaruru nabwo twine option zibiri ntubasokazamo ningo butakazamo honorato hari ibintu bingwenda bibiri to addressing icyumwe kiri ya level ya pate ikindi kiri ya ayihangariyona turihangariye minyeto munonga omwaka 2020 think of twakora register obutwa marira tukamarira hakubara yuko mwaka anabantu bayitombita munonga ngo mwaka ugona hina abantu abataninyire 18 bare kwenyumsi nangwa amabo position by imputing government ekamanya ngo new voters nota kabesiga so nubwire cyo bwakwe no bura yo kadyoti eji niyo cut off twahandika tukakoma that is okay that is one two a level ya party ngaina remo hakana haburizo baramwe agaruka katero chairman wa party yagera register no twakwataje kurisa njumanyise twagera karukatine register level ya party two things now nyenda kugambira ko kuba noza gukora noronda karuru no koreba kweta ngo SWOT analysis SWOT analysis no banzure biwe cyuri korebe byo ine kozesa oramana ga opponent orane imbere gizireki ero no manya kareba kabahandika bakomo kwandika hakubure myaka nkeje hapi bukahinduka izobe rwazo munira no yihandikisa bakuto muri register kandi otera karu so ati turiyon tuongera system kubonera tinko bwirogo gwenyimo baye bakoma myake hakubure myake ibiri hati nubahandiko muntu actually no kwika ahashaha yo kutera karu akwa tune system computerized so nirane kwatabante bahereza electoral commission yes hati no reba tune cyo bakweta ngo integration of government agencies hati warankanira ni electoral commission nachi harwitekere kubikiriza gukora habo yes ito bakora ratane zemshoro y'abantu tarmu corruption ate orebere nkakintu cya Uganda Revenue Authority orebe na URSB harimo nezindi washashura sento mu URA to kwetagana kutwara gakonje mu URSB mbazireba direct hati nabyo ni ko biri nkomunira nera ni agency ya government eri kwebwo bushobozi bwo kwandika abantu abazarwa abaroho na nabakufa tijo kurako kufozo munira obatwarana endanga muntu yabo tunanka yafa bagitera mu kituri bamuhereza death certificate batomba handiko ngo muntu yagera ki ngo yafa
so muntu nira kwera mpandiki yandika Boaz yataninga 18 ba electoral commission nyo ninguma yantangu a register now obwire oburu pertinent obashime kubamba komera ho gukora register nibaheza nomination ahabo kubobwe nibabambaza ku printinga ballot papers z'abantu abakumanya wanyetegereza ekintu nk'ekinkureba mu bibine bumwe ekyo kuwaivinga okukozesa register n'ekintu kyakamunonga president Museveni akikozise munonga abo umwe kwenda kurabyaho abantu be nana okugira biyayamba konko modern world hati no kuba nti disadvantage nganje cyo kurebera bamwe niba badusugura ntorode bakagira n'ituma mbi akahendera jiro mu opposition ninga kagamba ko musigazo kuyanagambo wanyetegereza nije kitubento gamba nyonke simbo mu NRM naronda karuru for full 2 years kabe mpabure biro musaba amuzwe kabamwe mu FDC bamukwase kintu hati tugizire no kirero ntubantwenda ye ngato kutwaza ukampa time nkagamba ukahoga time akagamba ukahoriya time akagamba kibero kwe cyane dika kabasa kuba perfect konkantu jango at least habeho uniform ground thank you oyinakarura kariye atakina jirisha ecaha muhero ninyenda tugumere twine cya tukarwana haza hatikirjaro tukarwana cyaza abatatitwe bakarwana nawaza kwetegereza opposition eyizuro muri inkore ereso rwecho okay ni mangu president na agent sibe nabahurreji TV na radio let them go back bagarke bachondoze abo kuba kunarebere nka izo opposition yakasinjira president Museveni ahaboma nahura najiro bwo lisi nkoreje mbarra gurete yaberi imbarra takube harumwa katokozi Yes. register yake yanere mwira yati Of course, kuiho twagita mukahumuro nkayambara straight to gym. Ndio mkono hii to gym. iri mukoro Yeah. And I think nza kwandikosya abokushanga numunyambere ngabantu betawo abantu babana bafura n'abagiye kandi jabana n'ikintu cyakabara abantu abandi bakuze. So I think nza kwandika registers ezindi. And itara mahita bayina mutandikira sales ubwo itara mahuru sale ni polling station so no mwandika mu myaka enga mukaga ikuna mukaga ndabavu kwa swali ikuna mukaga kaza kusheka mibira 25 nabo yavuye mutarabe nabona terakaruru so no mwasimi nga umuntu emye 16 yes na yabire conscious enough Exactly. manyangu ejene already ya NRM ejene ya nupu so ya tona NRM exactly then ikiri kinagera kugambaho ndakaje nagera gambira after abahetero na mutayibaga muri electoral commission next sometimes tekwereza bazi time no kubashomesa hata ni waza kuri bako civic education bazo mu hotels beta abantu mu hotel bazo mu hotel muri cabinet about this time civic education ezekai ezobya abantu bita bahanzi batunye information ndio kare bakutera karuru shaka pini wallet papers nujanza ngakai is because abantu bita na batatungire enough education kada abantu abinji manyaburu bwito bora burukai bugahanzi mwako kujya bameta abantu mu hotel abo n'abantu baterazo mu hotel namasa bawe na budget yabo bajya twaza kuzongera kutunga abantu benshi konka nakuzombyaro abantu tabere na facilitation okabeta ukijya bashubise batunga information so when electoral commission nebya indekore byo erebe byashuma hansi abantu bito batunga kohereza dene chini anorete nikyo lwakigambo cyo namazuma inari mpate tukashare byo kuteza karuka transparent most especially these registers because alipa registers zirugabo bagira ngo ate umuntu uburu kumutero mzero chairman wakacyuka inari mu executive you identify abantu abareji konko ishite ikindi kinarebe cyurumu this abakwenda kwesi politicians most especially members of parliament no shanga bagenda baza musheke kindi bareta ghost voters babato imana for example ari ndabenyone kuri kwa baza kwandika ari supervising ganze kana signing on kurangiza kujya mugasheshe shanga so ni yawe kugeza ina bajandike so we have tikira mchale bize nkezo so asim omumyanya hi
abantu bakwakanisa government n'abayinari mbakwambenda kwinganisa amani na rubwingi uyaho register nuhamye tangwa abantu abayinari mbenye mbo batera kasoto primary zainari mu hamwe n'abazifuruki actually mu myanya y'inyo mu Uganda it depends on a parliamentary candidate are strong exactly mwe kwa kufuna nabu yako abantu kuba muterera nuba kwa barishabab ura batamu last week tinda kwirengeza ngo epambura ati umwami honorata aro district bageta buyukwe a woman member of parliament no ainari mutasimu no bameya banguno harimo MP omwe wanu harimo cyabano ba FDC so nuko kutahira and they are in one district hatunuye kuza bakachikora bata echikumanyisa ngo elections normally it is emotion nizo kutwara abantu bajya tugende wakirebecho konga tukayikire aha bwire bw'abanyarwanda bakuvotingire kibina for ekibina mwere mukine aggregate interest ezi kikubereka no itwe to voting ubu no myaka turi witu ubu turisa hamwente ubu no muranwa ubu turye mu Rwanda rumwe mureke tugende nari yapeche kuri now ahabo kubebina pate building kebi ubu yanagamba ngo nareme kize myaka 3 nengaye n'umushanje hatwo kugamba ngiyo umwana wajya ngo imyaka 3 n'umushanje uriya kugera ati yonka ahabo kubara bibina nka ANC ya South Africa 1912 rukumo Rwanda 12 ogu yabarwe enari muri mbwendezi hati ndi Uganda inare hata wa South Africa barwata ANC hariho cyama cya mapinduzi 1957 so cyama cya mapinduzi nangwe katandikere tano by 1976 yataniye tu cyama cya mapinduzi abo baheze myaka nkanga umugwe bembeze hati unugamba inare n'ikiri biro average zanu PF yasiana za Chadema ryo mu opposition niyo ya Tanzania opposition zanu PF yasiana n'eshatu zanu PF weje ya Zimbabwe NC yasiya ba president wangu so no I am talking about parties yes ma president nari yo mpate hashi coach wa na Arsenal Manchester akasinga ibikopo binga hata karugero so echikwenda kuganda niyo nyenda kumayisangu ekibina noteko kuchikora onge bine bitwine tukafunde ka sente kakumara kufuna register noteko kuboyine register actually a political party must register its members hata gawazo muri mbara no kugeno secretary wanje rya abantu nibetambura kubayenda nibakunde kibina maybe ko kugira ngo haro president Museveni kongoti wotine register notakumanya baronze nari cyakabiri ebyo anogamba ngo bakayika bururu bakoraki register zimwe ekiba umukuru wihanga yakirebere ngo areke buri umuntu atere hina babe bazuguzire hatoria abayakwasire register yona amanyango cyaro harimo abantu mukaga nibo bari mu register abayabahira kasinde so abandi banga kubatamo ahabo kuba tubagusa kuronda MP or honki cabinet hatuno mayaba incumbent bo kwabine pressure ya man nabwe ntati nushanga ba MP abinyi bagenda nege nakiro ya temperature bagenda ki kusamometa kwenda ngo umuntu agumena checkinga enanka yaine ahubwo bintu pokura ngo shanga abantu bakoze rejo so ekintu ekibina electoral commission ekozereje yatwereka road map Nelson mwenu mwetere kanisa Nelson NRM bamba yo primary zabo with all the imperfections you can never think of konga bomba kureka ngaro competition nupo mwana mugabe bendera akachikuka masi warukamba naka pointinga uko kwa pointinga bara DC hati nano demokrasi wanyiringa noreba NRM yotagira ngo because nabaza kuza abantu bacyumanya bumwe NRM baza nyoni kampe kazabo kuba niyo yinkumanya tukatwine abakazi umushanje bese twabaza tukagamba internal democracy mu yes ndiyo ni icywa superior yes ndiyo ni njya because wagamba ujya ngubo na imperfection zabo ndabatebenkana sakaruru nkandi twe nicyo kinyo ningamanti
umwe naremo kazo akareba kazumushanju akari abakaza umushanju umbakaza umushanju umwe kwiyabirayija atunyonse ndikiro president Museveni ondija kiza atunyondo umwana wa State House ondija kiza atunyondo muka general wakireba bo nano mukaruru echo nababana bakitekaho okubuzabuza abantu nababa bafunda babo abo bakwenda ngo barabemo nicyo cyo kurebera ho runarata kesimba baguritse yaragira mu FDC yamuriyaho over yagumaho umusija aronzero burure myaka 2 yaguma kwisamisho mu ngaro byamushobera ishitoza yokokija torga yokokija ayiba kunda honorata kategerize kandi to FDC honorata kategerize kandi to FDC kiyabira ryaho bajya mu matokere kandi ti wa FDC yakurya takwenda karuru hata mwenu hand picking ne omutero za program itwe NUP hati tunabujya ngo ninza kwesimba ntuza kwija buri yomwe azagwa gambe uragira wa interviews ecyo kurabya interviews ukuza kufuna umurumo no koshomere na written wagishika oro wagishikota bakorabya on merit ogenda ofuna umurumo nicyo cyo kurebera nyowe bareke interview ejo ne korwo no habari yapano kan tuyinaka chiko ka electoral commission ka NUP koronda ngo be flag bearer ba NUP abo akazu yes akachiko kapano karhabanya kazu abakumanya ngo yineyeka no sabana bo abasheme ko oninga nka flag bearer abayapano yes because kutukugira ngo Nelson naza kwenda ngo nari mnegera ngo asimu zonyuka shari abakashara bakebendera ngomba kumanya ko ari nari bakuveting bwana moderator nanyenze kuyamba umushijo gwe kibugo kitari exactly ndo kushobora ngo orebe nka article 72 I think internal democracy in parties is it also including interviews yes hata no nanyenda kumuyamba barekere kuyamba one burizo kutukuba nko mwe batandika ready age ninga TV age tabaragire kuzumu rigorous kuronda ba asimwe bakata mwe barahuri bakatwira abahanga akashitamo mu ntebe akategereza barakoze interview umwe mbakira koze sa head picking ninga cyo bakweta ngo ne head kuronda umuntu owakubasa kuba yamba ku establishing ikintu echo hatu wenda comparing abambe nu ogweche echatamanya ku kwahura no kugira ngo NRM has been around since 80 something nupu bakamba rundane bisigarra byabaro nankija twe mana nye wito bakanyita ngandi jero mu karuru banyita ngo nankate ngumbo shati ebire uko bire ngo ija twe kadi n'abajyantu kadi taba kujiga webare ninteka kujara personal conviction webare campaign kandi kuba yangire kwija tobare to muntu akajya reka nuko kuba korana bye byabona iyo nkora yabo so nyo nani mpendera no kugambira ngo echo iwe cyo kweta ngo nakaruru ejo modo mukagitoreza ako tkarkaruru echa kabiri nibajyangu umuntu yakutekera ejo modo isenga ad hoc means ahujya mu kana mutandaka hati nza kugira ngo uko umuntu yakutekera eyo mutu no mutekereye binona no cyumanyangu RCC ahiyabirari takwigereza muntu wa nup okutebenkanisa just nangwa no byakweta abantu mukagabunga ejo jonere tiya gasi nizibazi ryemboko nizibazi ryenkoni nikibaci ry'ekihome wakireba nabaremwa kuza kwata barisha baba bisara abantu kasese konka wajya ngo okutebenkanisa akantu ka nup kabantu batanu ensiyona za tanka nizibazi zirensiyona so environment yo kuborumu ariho abazungu bajyango if nature dictates a man can urinate as a woman environment yo kuberumu nekoretera waronda amagezi gona kugira ngo ozomo environment eje yorumu tereba so kogera ngo twine government imbi twogera ngo twine government imbi kandi linda ko ntuguma because nkabona rato kuyagamba ekibina kitaka kize myaka 3
atuwenda kukigeragerana cyane cyase imyaka 3 na mushanju so buri kimwe cyona twabe twaheza kwihandikisa ni cyendera kihanga twabe twaheza nikire n'entebe za hansi kandi entebe za hansi ataba mwenda ku experimentinga omukumanage ihanga noreba abantu abanya-Uganda ahabwo kugira ngo embereji eyo bukwatwa eyibasitiremo na ekintu kirungi tokakireba kangambere mpendere akaba umushija akabatura narundo mukazi wo kushwira umusigazi yarundo umukazi mwene kiyabire nagenda hata ahika hanyanja areba hagati y'inyanja hariho umucyumurungi umununga muyo n'umukiye baganira hankungu mucyajyate akakwakoreza kinkwa wije banyu umunyanjomo niza kuba umukazi wawe umusigazi atakonako umusigazi amiza gashaba mama agenda kiyakira mu cyo mucyajya ati nukorere kuri ataza ati ninyenda ungwato mukona kandi tarebe nyuma ati mwene no muntu no yakubuza ati yo mujyoti nyowe ndeka ndiyo ninkurire kibi nkesere kirungi ati umwoza bojyango akayinde karukunda ko atwire narondo umuki yatayo mukono yamunyura kiabe nakikankunga abantu batere ndurungu hanga abanye mwana wecyo ineke atumundeke ati ndiyo ninkurire kibi nkesere kirungi mwene kibe cyitukurire nyaka 2 na mushanjo abanya-Uganda twesere kirungi tikika twikereza ngo tukora karuru iwako kwenda ngutorere wabare ekaya Crescent Hotel neshangwa kamukuzi umurembo rwambarara ashonge na Divine Mase bakwinero buheza burungi bino buraro bine gardenizi aho korere mukoro ya burikika bine conference hall bine barere mu byo kunywa ibyo murembe ugwa hati even mu coffee cocktail mocktail milkshake bine restaurant y'umurembe aho bakwinire chance ya chamushana hamwe na cyaciro kandi naho kugerayo buheza bwa restaurant no butunganisha hije noza yo restaurant nekora nko murengo gumo gushemeza mu ba customer babo bursande bakwinire live band tandikana shayi 12 zo mwabaze kusyashaha 5 ziciro okwenda kumenya rukiraho ebya ekaya kuri Crescent Hotel abakutamu bakuturebera program y'Eishengyero hana Sky TV akacayi kabo karho samosa zuruho indebaho utundu tuntu utobeta unumbuye nukara abantu barungi bona ekaya hotel bakatwire maybe amanyiri no kuri yatiyariyo bamanyiri itoba ababere babuse twarwana ekaya Crescent Hotel bateresimu ya 0 mushanjwina emwe ina 2 mwenda mushanjo mukaga na 0 mushanjo mukaga 8 ina 3 ina 28 ekaya Crescent Hotel no buri yo henyene zo kumara muri kikanka 2 tugarike tufundikira program y'iteji Eishengyero Om Studios umuhangu Honorato Plida asimwe Nelson coordinator wa Nup Kazo umwame Pole katwire ne nwara kutebekanisa inaremo muri mbarara kandi asimwe Steven na album Pan African Movement na nyende Boaz ni nkorana na Sky TV. Sky TV irakari abantu. Olususura omwana wange reta agenda birire yesigika kyemva mmonaza kyogero vitamin E soap ate ne mmosiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususurwe nga lulamu omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products y'ensonga lwaki tunyirira abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Konka shunze kanibo kira kweshongora toterrayo kamu. Ichenda ngonywe kabiriti. Ichenda ngonywe kabiriti. Wamala kunywa kabiriti n'uwulira waba kulungi amagara gonna waba kabiriti.
drinki ora kacunshumuro kanywe karakumaririho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda gushobora karyo maduka no masupermarkets kono mwihanga heresime yazuru umushanje 5 9 2 8 Tuzi Highway Point Bar and Restaurant bakuretera beshongozi nyamwingi ombo muryabo nituzakuba nituleba Sister Charity na Rasta Charles bari aha stage ni yemwe ibiro mukaga byo kwa munanda 1023 kandi harabaho umupira ahagati ya Kitusi FC hamwe na Sky TV ahacaye cya Kizoba shamunana zihangwe nabwanyuma rero twote muri Manchester City na Arsenal omu community shield mu Kishayiro kokoma kandi izuciye ngutwineye no kutongoza Sky TV omuri gureka bushenyi obarahereza ba Sky TV bona baraba baroho burindara uri kubota buriro iza kushemererwe tunywe tudigide kandi twakire Sky TV omuri bushenyi yitu. Amazina ganje nubanyita Joshua Tukesiga, Director wa Adra Model Primary School, Day and Boarding School, Nursery and Full Primary School. Shangwaha Makenke ahashungine na Coca-Cola plant na Makenke Barracks. Ntwereza abana bwegese obwo muringo bw'umutano ubujwangizemu na ebyemukono n'ingashi skills tugesa abana baharani tubegesa computers kandi bahereza na transport y'abana bakubana bataha twine school vans twine abashomesa batendeke abamiringo mirungi ngetaye yemwe nemwe kandi abakwasa kuletera umwana wawe yarugamu omuntu murungi wa nyensya tubasha bangu mutwereza abana banyu abakuba tuyo ishomero ryo mutano ari kwasa gukora kugereki yakora umwana wawe wabana ndakutushikira mutitera akasumu 0 kinana na munana 30 n'ingashi Airtel 0 5 endijo 0 mwenda 2 15 baba nonda kutandikira mukashanicho ka email no twandikira hari info@adulam.sc.ug waba nonda kutureba mikutu ya internet no tugugulinga ha www.adulam.sc.ug. Hayo Jane Herbal Tea Drink. Jane Herbal Tea Drink eddekendo okuvira ddala miti gyaffe nakabala ekyokunywa ekimmalako obukoowu abaana bange tebakyeraliikirira na kubongoota nga basoma. Akaseera akanyuvu ne bakyali bange Jane akakkanya mukyala wange ku mulimu n'abavuzi b'ebimotoka bakiweera obujulizi olwo nno muzeeyi wange ne yeenyumiriza mu kataliimu sukaali. Jane Herbal Tea Drink atujjuza akolebwa aba Jane HST Limited. Musange mu maduuka mu basuubuzi ne supermarkets zonna mu ggwanga. Hayo Jane. Shisha, kuna kutumeka kwa mode shopping ngajileta njukuze ati wisha wa samaha wajibu wa jumara kwa kaka chotinga cheo. Sasira nakanga hudi dali eche kubona bona igoma garaganje ikonyine kulemera ho bamenya boti bizano eche kindi kugamba madamu kankusha bonyonjere embogo nenkolera bambigire babazinyabo embogo extra embogo kumbusha 2 in 1 ekituzi darasa nibikogo batendo bekale limited kandi bihamibwa ba UNBS ukwenda kushobora teresime yazuru musharuzo 5 cyenda na mukaga ana na mukaga makumyana yange yazuru mushanjiri makumyasha ashatu nishatu 10 uri mana nyamana we okubara emyaka 18 yona Peter Zuremo yari yo mucayi cha gospel music aharyo ruyatunaga mwatihuro ebiro 20 byo kwa munana mwako ahari niyo mangura garden
nzawo mulimbara ashagatirwa beshongozi banywani bebona Lena Price Simon Mirembe Joyce Mugasha by Faith Jora Musimento Florence Geoffrey Bingana Laben T Best Emire Julius Muhozi Julius Soki Sandero Kundo Mera Simwe Nabs Justin Swaz Best Dativa Afande Johnson Lilian Nabasa Habert Giti Richman Ara Lady Diana Keti Muchiza Ameria Kana Kayesu Semanda Justus Kayesu Lois Kanyes Jedebura John Singer Freddy Kajimba Michael Mujisha Nora Nankunda Mutaga ya Dennis Medotex Kasara Boy Gankaba Marayo Okutandika no Shamushanzi hangu endongoneza kubayatandikira kubaragurika abana bari kuzana abana okutabone kumita n'abakuru mutwaro vip mitwaro 2 emeza neza mitwaro 3 kandi nyabura mwe mutasigaye abana ahubwo kuba tubinire byo kuzana byona nka bouncing castles first painting ice cream abana babonererwa ebi byona bishajiro bajudo events bukamane wamanya investments Sure Tunes Amity Realtors Rock Studio Walden Secondary School Muscat Motel Sonia's Restaurant Promoter Gospel Vibes Favored Evangelistic Ministries Cubs Gotv Expert Tailors HD Events Nobot Events Glory FM Grace Radio Mercy FM kandi byatabekanzwa Salvation Ama Music yuwari kwenda kwetungira tiketi bucyari kare terazira mushonje mwende 12 abira mwenda abiri namwe mwana wa mama ataka kufera Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu tuyijana program yitu Eishengyero ekindi cyuka cyamheru program yigene na Radio 5 cyenda na mwenda katonyeze mushanju fama kurugashira mutawuni ndi Boaz wa Mongolia mu studios nyine mwami asimwe Steven na rwo Pan African Movement nyine omwami Paul Katwire Karamuzi no wari kuteka tekera NRM umurembo rwambarara nyine mwami asimwe Nelson Bashija no coordinator wa nupo mu kazo kandi nyine mwami muhango Honorate no pleader no munya Eishengyero tuganira ha omuntekateka yakaruru electoral commission tire ukwemera mu era koratani hari abantu abayumba tureba ngo mwami Robert Rwakandare director wa political mobilization mu state house bo bari kutureba nabibazamwe n'aba movement yajyango wa nuko nabona bakorgaho nahinduka nayetegereza ibintu ko gutanga abo batungedeshika nke muri taking feedback akorgomba abantu bamba tureba then tuje tugamba ebukushembayo oguma mweta aporo tumusime karega nagira ngo road map page ni ya NRM na President Museveni ukuba umuramuzi yabakama abona barukora umukaro wakawiri yabakama akahandika muri ati ninkitumbijere Bob Wine ayimende tagukire yabakama akata ko basani kubuza n'icyabiro wabiro cyama electoral commission ni Austin Saziz Kasuja akashoze kiragira umwaka gw'ingwe na gumo yagira ngo amahegihwe umurwanje w'akaruru abone kutebekanisa karuru eco mu gishambi yabakama takwasa kutebekanisa karuru akarmwensha kandi acha asimwe oriona nda entebe gwembezi naza kuroza mubazi ogwatwe nayenga tena manya asimwe entebe wa gendariari nori wakaso okay kare turebe I think feedback ndijo eriyo mu text messages nza kushoma nk'ibiri justice byakatonda korogaho mu bihembe rwakaya kanone kazo najya nyibarizo mu Nelson na Honorato electoral commission yo techine na bituri kureka ine ebirobo kaboroboka abanyakazo kuterera akarokabo kazo reka abakazo katera kazo reba kakarangira mbara reraho katwire nho arikwe merra mu batagamba electoral commission kandi eco ecyara kubuza Nelson ngo ecyo kuza kumuta umukaruru manyana President Museveni arakuzo umukaruru akabana manyangu nabaza kwiba kandi bakakiba mbwenu ko kuza umukaruru bakwiba noreba notungaje plan B. Okay, wish you all the best. Kato runga naraga karaza kaikoti bomba pori najirangu is my brother. Is your brother? Thank you. Najirangu electoral commission yegozereje kushoza engenerwaho ucerekari kunka ekiri kwija kikareta ebizubu nabo
n'abari kwiba karuru batakasinyira abo kugira ngo bine sente okukira abandi katorunga bo bari okutureba abandi tubareba Martin Shuga bo bari kutebekanisa Vincent Korgake bari Istomba abona ro Frank Tumwebaze n'abandi senior presidential assistant afanda Paul Mabati Amon Rubarema mu FDC mwena ntubareba Sarongo former speaker w'Engari sub county twabareba tugaruka mu studios twasede chikibiri okugera ikintu ekyo Asimu wareba abanyuganda kutira karusatane biyongire tendo kumanya goro kuwe bucindire ni issues kizo kwenzera abantu bate hamani babuza bemezi babo we bari munonga abaswahili bagira ngo kupanga ni kuchagua, to plan is to choose. So electoral commission yataho plan itwe enshonga z'abantu bagwira bataho munonga ngwenuka kitwa ko ngambara enshonga za environment byare biti woyineka kandi takugira ati baza kurabyaho plan yona bateho muti we can save embarrassed in terms of river rwizi nebindi ecyakabiri no kureba ngo abantu bafanguto bagaraho burungi bwasi ikindi cyakashate cy'ingureba ni kintu cy'amarwaro amashomero so wale ya candidate yafuna within those limits abo kwa ubutare bakakozera katare bakora nk'akatare kagarwe ubwo bishugwe umwanya gwaguro barand grabbers batakabitwiri abantu baba planningira ikindi wareba mwirenka candidate ninga umwebembezi urukuza kumekinga shwangu civil servants bashobora abantu katwire ubu kumurebera kageno secretary no shanga wiki yona arya ready abantu kuba kugera korera mbara bakatwire bakuzarindi abantu kuba nguto kuzukufa no bakuzarindi iki akatara abantu kuba bingamu ninge mishoro ningaki uruguto rwa urutindo rwa katete no bakuzarindi oyebuza egisite tegera civil or evil servant because you see it was trying to just show ranke byo kunga kaya ko engineer environment officer akwereza figures za statistics commercial officer okuzakatare ashobora rekeraje watweta kitwe ngushobora ngutozambara harunga engineer ninga minister wa works konka kushanga ngo twina bebembezi bitu konka none of them can explain this thing. It is disappointing so kind nimbani nyena ngo abantu bitu bokubine powers ningira atko one power belong the constitution says the power belongs to the people who exercise their sovereignty baiza ideally that's how it is. Yes baiza kutaba man bakareba ngo wene gaire said for the haru ini chajeruo all those are the issues esikujo mukaru zabantu bagamba burukande twa kwikana ngwembaze kahoho hashobuza ekahoho numugimbuza hati emyaka 5 no mutumugira DHO babara munanga. So those are the issues. Otherwise imyenda nanya kongera kwasima management ya Sky TV n'abaturikize ninyenda kushaba ngo ekindi abakuza kwesimba abesimbireho na mwashanga umuntu tugire discipline. Thank you. Discipline wanoza kwihaho honorata deka kumujuma iwe gamba program yawe eyo retira abantu babara munanga ahubwo to kwesimba kwendebe ya honorata is a king. No, honorata is not a king. No yende ntebe iba declaring 2026 so iwe reta program yawe giguzo mbantu deka kusiba gamba honorata iwe mureke guza program yawe hotel nunjine kaya Crescent hotel jini yo eruku hanyangu abantu mtawo no mubari yaje babyamaje baganiraje mboneshangwa kamukuzi umurire mu Rwambarara uhereza bino buraro bine gardens aho kore mikoro bine conference hall bine bar bine bikunywa birungi bine restaurant itakukinga bine live band burusandi mbone kwenda kumenya gukiraho tungamayo hariya aha ekaya Crescent hotel naro bateye resumu ya 0 mushanju ina 2 mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga 8 3 2 wota cenga byona ija Sky TV tkoragiri ekaya Crescent hotel a home away from home honorable
So going forward nonda abakuteza karuru bakeke hambata bareke kuja binde oba kwenda ngo asinga karuru abaturikize n'abariyomba tureba TV ninyicereza ngo buri kintu kine obwire bwacu kandi ababunkora ngo mbenda kuzara karuru nobori nkoriyo bagize ngo babariyomba bwihura ku kwima utumbihure muzire utotoro twanyita utotoro twanyita nurarenza enjoka ni kugona niwe kintu kiragambira abantu muzo mu karuru kandi abantu bege kutera karuru kenshonga iwe rya sente bareta amaho gemerara bajukora no mangu garetwa katwi obaje tubitka tuba bakatwi obazani ubagambira tukatuba bakatwi kuba raheze kurete bakwenda babahereza imwe mutera karuru musayirenze akaruru kecho kakiha wabara deputy prime minister wa Uganda Kivejinja abantu bona bakazwara t-shirt za Kivejinja katuntwi abara bahara bahone gariye ngiwe yegumurize mu biro ubukaza kwesha karuru yashanga kataro na Burundi akaruru ako kakiha buyoya akasingwa Amerika yandadaye abahutu bakahonama bona bayishongora buyoya kandi ari umutusi batenda dayo umuntu wabo just akabasassinate if you months mwamwine voter education ukagambira abantu kibakirikora ubwo rero nalga kuriya ajana atere nduru katwire hati bari bakurebire kare nibakuguturebe actually turiyon tugamba this is a constitutional right esente zo kukorebyo ne sente zo muhiwo musho kandi electoral commission bazibahereza no iziko mutabe twine bitongore kanose ezabe zagura wundi zikahereza abasigaze minyeto zikabashomesa vote education yitweta mu civic education aho ko tokabasa kwashuninga ngo buri umuntu muri imbara yarebe GTV ninga curuhura ariyo nagireba ningo witubukanga hine bwejeji konka ko kutweta watweta church hinana basinzira hati watweta church ekintu nikigenda namwe nyoni nkiragambira obunko bandi ama radios gatarga mwenagamo ngeze project sizimeza ya government kuna bazireseza nko mbitongore nkamadini bakakwata abanyadini bakabaja mutwabaho mu rumogo mushomese nikibasa kwikarute y'umukwenda projects nkeza nadi bazireseza nko mu madini ningurahire kintu bakushiteka hariya kikabura batarabazayo dokitanya mtanga homukaturi nakwita wachitom basiramu umusiramu takwira umusiramu mutahi nichika umusiramu wahasi intended beneficiary so hato ubuntu bwobwire itwa basomera bayetegereza kwabarana tukagera ngunga akarura kabire hwijo katagaruka ebyo byo kujya ngo hasheme ko baharaho Yohana mbatiza nabema ebyo biseme kusyo wirebukahwa sini uriyo noza kazo mukaru konka kagura ko razim nakwishingirizo takazira obere mnonga Nelson kaza nanyenda kwendera niki nchakare ni nsibo wanchuruhura za kazo sibo witumwe nyenda kuza kubareba amataka gaba amataka abantu abakurwanda maharo mbintu byabishebo nabanye nabo abantu abafiri mwege kore byanyu namwe nani nsima management kumwana mukunda mwana mwiza ku designinga program niyo nangwa mu mpaka shaha nkagambera nshomesa abantu amateka free of charge good management twebare mware kurunje manager eso abantu basingira bakamufera manager eso twakurura pore yajanga abayisingira bakaferwa honorato no tubara muferi electoral commission ya to program Nelson bakadi basi ombogo ftendere echo kubanza okuzira karuru nikiba kitaro kazira nkebe byo byangu umwana ngo batekemere ngo umwana ajya mutinkwenda kurya naza kubyama hatejo yabera plan A then okuzira karuru enyuma yo kuzira karuru nta hari ikindi kintu ecyamuheru RCC yagamba ngo abo kuzombururu mugambeje mboni aba inimwe abatari mbururu konka bo kwiza ko butahamwe mu bwesasere muri cy'abantu
bazo mu karuru barunda karuru obo baraterere bamuterere obo baratsinge bamusinge konka tino koraze kungira oti ko otenupu omurakazo teriyo konka no kuza kureba nkareba okwise kansi yetariyo yiwendeka ngende nza munyondo ndakaruru kanje kabure ogira otaka karonda kamubura reka gura abantu banje reka kubatere mboko reka kubatina saraza aha cyamuhero government abebembeza mwana mwenda kuyamba abantu kubiho muboro bukoze kizobu cya Uganda shaheji n'ubworo omwebembeza wena ayine gukora ibintu bishata ecyo kubanza omwebembeza ayine kwereza obuhereza services na leta eyiba kweta security ni cyo mancho kinyo ninganda then services leta security leta capital for investment abantu bargumbo great apole niwe mukuru wa ina nyobari zagamesho ngazanye kebire cyo kubanza electoral commission cyashimye gukora yashimye ko kweta ngo kure civic education ishomesa abantu kandi zagura suru kakazo bya kigamo abantu bitwa information ikindi cya kabiri nkabe nishaba abantu bitabateze bakabura gukira munonga time ko yakaba yashiriye kujabuza kuyandikisha mgende muyandikisha tira abantu bitoza wanga kuzayo abamba no kuza kureba abarumu so ati mantagire kureba muri electoral commission ngo tukujya kubona abantu abarigiremo n'abantu abafire n'abantu abakiru waketegereza ushangari kintu bisho time ko era cyo nimbeshe ngereze mugende muze kufijima amatena ganyu muri register rero cyo kushembanye ngabo ni ngamara abantu bito abateze bakarura abone mu bakarura kawo ni kikuru ukoze yangeri na ntegasha in the parliament executive na judiciary uko kukira mnonga parliament and executive no way beze bito so member of parliament zakuzo parliament na mterakarura so akawuru kawe niko kureta watu ngo guhereza burunje mu government ego cyana gamba service delivery ngo to nungi amezi so tebe very much tebe wise tata kushira bebezi umuntu atakwetera kumo kariya ukariya cyo kuzakasira kamaka so tere mutabaru yare ba focused baronda bemezi barungi ihangayitira ile democracy ubwo byata kumanya ile democracy kandi wero winyi tuga free and fair election nebwa mbere mwe bari mnonga twenda kwebaza Paul Katwire okutayira ekirechi ndenda kwebaza Simwe Steven okutayira ujo ntware bona na Nelson no Pan African Movement ndo tukaje kutwayika webale Simwe Nelson okutayira webale omukuru muhangu sonorato okutayira so twaguma twakuronda wo inakire ofeni tu mchuroma abantu benye batina kwijaha boja municiro kongo kwereza ihanga ningira Wewe no buzura yakubonerwa nyonije. So tujihindure civic duty kuganira abantu bitu. Abatura mwena ntwenda kwebaza Radio 5 n'abature ba Sky TV ntwenda kwebaza technical team yitu ndije baza ntwenda kwebaza management ya Ekaya Crescent Hotel kuhereza icyo kunywa iki no guhereza abanye bugumizemo. Ahandi turareba nesa biteri kwisha n'abandi Boaz wa Mongolia icyo cyonje.